اوی مدیاده وزانو کوته مد بجه مدیات سوریانی و وک بجن پر چاندی و پر زمانی و پر دولمند او درکه yani تف پر لوی درینه ایجا کشه که لوی درکه کشه که سوریانی این ام بجن ین دیرایه ناویوجی اوسوه لبخشه خواه بخشه ام بجن ین مناصره یا جه ام بجن ین دیره تشتین کفن کوم کریه تشتين كيفن كوم كريه ووقت مزه يعني وقت بيجن مزه الويدري كيتي ويدري وحيرت بينا يرو تشيروكاي هم بينا سركرانه خالص لبرويه خالص افتش شيروكا شكدر ده سبيكر يعني كشيكي وصابكه ام بيجن خبطكاركي ين اولا مسيحيان ين سوريانا وصابكه المراق البت تشتكي بخاراتينه ده كاش كده دركتيه والروشة ويدر كي شواي قندي حقا ويدري مراق دكن تينا سرداني توريست روش شواي بله برز حسین کر روجا و بخیر به براستی ایرو عمل بخشه کی زحف طیبتن نه که اف بخشه جی لدیرا مر ابرو هم هاتی آواکرن دیره که گو 1500 سالی بری هاتی بو چیکرن و هیجی سرلنگای نه که عمل لافی بخشه طیبتن براستی آلیکارین کشی برز یوسف ترکر گرک گو گرک از بخشه کی زحف خوشک جوی دیرا مر چیکن وکی دیجی گو گرک از برهمن طیبت از جوار جر آماده بکم کسین گو هات وید و گو بگرن آنج بینا خوفدن گرک وگو به دم زعف خوش درباز بکن گلو چیروکا وی بخشی چیا چیروکا وی موزه نوگو به برهمه کوین چیا امین هاکش میوانی خو حسنن برس ترکر بخیرت نوشانما گلو شکودی افکر هاتا واش بنا گون بخشی کی خوشش بنا دیری چیکن طبعا اونجی بخیراتن طبعا دیره ما عمری 1500 سال بو وکا وگوت سرلنگا بو بس هم الوادر بولو یشیل الان بخشی کی نبو یه ماجی بولو ما دشونش بوم ما گل لازم ام الوادر بولو جه کی خوش ام چیکن جبوی خلقی ما الوادر حمویه مدیاده و جاوش توریستین و خلقی ما اروپا تین یعنی حمو بهفرا لازم ما گل تشکیل الوادر مولو خوشک چیکن جولو هاتبو فکرمو و مدست بدا و ما چیکریا وکوادیت الوادر بخچه ما حقیقتا گلک خوش چی بویا و يددوا تشتي ما تشكرتي داجي حمو يد تشتي كفنا يعني قريدو نشم عتق جوانا عم سفيد الله مجدبهم جوانا تشتكي الفيدر از هيت نافيجم اما تشي از ببينم وانا از دايلان درمجدكم ساقسيا بيج ولوج هيكالا بي يعني تشي فكري متي از وانا تشيتكم وكا الفيدر وند بينن شباليطا مثلا ديواري وما تشكر ساقسيا وحمو تشتيوا وحتى تيفي داري حقا قال لك ولو عجائب دمينه دبي اف بخشا ولو خوشك ويدوي شين تن في داري استراحتي خودكن وبولجي ولا رقجي تن فادرا جبوي السورتا زحفتن وكا جزيره هزاخين سيبينه تن بوك الويدر تشقا وقت الدعوات تشيد بن بوكي واتن في داري جبوي فوترافا بكشينن امجي سرما ولو هلداي دبينه وقتاج درفجي تن ويدر دبينن وجبوي مدياديما حموجي تشكي ولو خوشك تشيبويا جولو ويدر جبوي انسان راح مو فكريا كيبه سر شعبا كاري بيرونج زاروكي خوابينه بس تشكي ما هيا لازم ضرر ندفا يشلي ما يعني داري ما وتشكي ما وانا ويدي حمو تشكار الفيدريرون استراحتي خوابكي جولو بخچه ما خوش چه بویا و طبی از ویناج از بیراناکم حقیقتا بلدیه باشقینی ما کم شیخ موسی نصرالله قالك آری مکریا وقتی ویدره ما چکر بل ما گوتی ما گوله تشکیزه چکم گو وقتی تشکی اجیزه دستک بدمتا و پیشرا دید جویروجی وقتی دهاتو بو ویدره گو چی جوارا لازم به سر چعویمو چونکو تشکی و چکریش بوی اثری مدیاده و خلقی مدیاده حموه یعنی وقتی هم به خلقی مدیاده ام حمو یکن ویدره سوریانی کرد عرب ترک تشتی کولنا ودل ویدره ایرمانینا حموجی کارن ویدره تین و کبرا ام الوادره درونون وش خوار استراحتی خود دکن جولو بريز تركيا براستی بالا مجيك شاند يعني افقا برهمين كفن ايجو بين هاكي وقو
قالكي ما بيركي ما بكارتاني دمال دا جهدكاريه دا دمال دا وش كده پیدا کرن يعني زور شي وزحمت شي بو ان وچا پیدا کرن طبي وانا حبكي زور چبونا چا زور چبونا وانا وقت حتمو جناف جم اختيار ما تاني بو ام تشوفن مالا اختيار جگوندا جوي درج مدياده مقصد مو چبو لازم وقت وانا جهدكاري ويه دنگا وانا مداني بو مثلا جانجار دگوت نزانم چه وانا مگو لازم بره تکنولوژی بره باوی ما کالکی ما يعني مدياد يعني في يوري حمو چاوا وانا استعملت كل تكنولوجيا وي وقتي چونكو تكنولوجيا وي وقتي ينها دقيش بويا جبويا جنجي ما نها لازم ببينن كي وي وقتي چقدر تعب تدا هبو كي جبويا اهلي و ببيروا يعني كالكي و ببيروا واتشتج ورا اثر هشتنا نقوله هشتنا جولو هم مثلا مدرن چه بويا بخچه ما هم جي موزه طرزنده تشت ده تبو خوازي هيا يعني موزاجي ما فكر حتى الديره ما كتب خاناجي فكر حمود تشت يعني يا كتب خاناجي مكتبتين زاروكا يا مكتبه حمود تشت جوارا لازم به تشن اوي ماجي كتب خانه ماجي جوي دره فايده مش دبن يعني في دره حمود تشت فكر يا جبو انسان حموه ام و بيروز كن سر خيري بده سو ساغدي يا ماجي امد به سباس جوارا سرچاوا ون هاتن وسلافا الخلقي حموام دكن وكي بيجي الفيدري سربستا سرچاوي ما ماليافا بله برز حسين اكار براستي اما قلت سري قلتنا خودش ما قلت نهاجم بخشك زعف طيبتن بخشين ديران سوريانيان يا مور ابروهم براستي شكي زعف خوشا كسيقو افدر نادي تبي ام دبره وقت درباس نكي سرا وري بدي ببيني چونكي زعف افدر خوشا وفي دفر جهه خوش نافا برهمي كفن ريسم قلتنا دنا نافندي خالص gelek spas destxoşiya te û pekî wîsif dikim ku ev der kiriye wek müzexxaneyekî kesê ku nîzîkê vê derê be dikare hera wê derê şerteke tenê divê destê xwe nede giyaya keskatiya zirar nedawan wekî de her tiş serbest e.